Khumalo o tshwere ngogola ka Ngwanatsele ke ba lephata la The Hawks. O ne a phariwa ka ditatofatso tsa bonweenwee le bogodu tsa dimilione di le 5 tsa diranta fa Pilane ene a ne a tshwara kwa kgedi ya Sedimonthole. O lebanwe ke ditatofatso di le 2 tsa petelelo le go gapa basetsana ba le 2 ba dingwaga di le 15 le 16. Khumalo o ne a neelwa beili ya mahala fa Pilane a reboletswe beili ya diranta di le 1,000. Go latela seno lekoko la ANC mo porofenseng le batla gore ba leboge tiro. Masepala wa JB Max ra tseba gore mayara wa JB Max o tobane le ditatofatso tsa fraud and corruption. Jwale re mo kopile ra step aside. We have communicated not once but many times. Ka nako e sa fediseng pele re tla be re announce a new person o tla tsa marapo go JB Max. Same applies le lekwa taimane ra tseba gore mayara go lekwa le ena o tshwerwe. Bo mayara ba ba amegang ba dumela fa tshwetso eno e se maleba ka ntlha fa ya morero ono o santse o sekasekiwa ke boeteledipele jwa bosetšhaba jwa lekoko. Kganye ya go ikgogela go thoko e setse le mo pele ga komiti khuduthamaga ya mokgatlo wa African National Congress ene ke dumela gore ba go e tlhotlha sentle go kopanong ya komiti khuduthamaga mo ba go tlang ka ditsela le ditselane tse ile go di tla be di re bontsha jaaka maloko gore ke tsela e feng ya go tsewang go tsega go tsamayang mo malokong otlhe a ile goreng ba le bagano ke di charges. The executive mayor has also clarified in record that if time allows him, he would also like to appear in the Integrity Committee of the African National Congress. Le gale komiti ya nakwana ya lekoko mo porofenseng e begile fa e tlile go itse maina bo mayara ba bantšha pele kgwedi eno e ya fifing. Patrick Dintwa wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.